Kuyingane zakwethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofinya khona le video igama lami ngiwumsizi. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ucinzile usubscribe uthola zonke izinto esiy'phosta kuyona-ke le channel. Izindaba-ke ey'vela namhlanje zokuthi uMduduzi Mnisi ubevele-ke enkantolo namhlanje ubhekene necala lokubulala uLekhona Force oneminyaka engu-14. Le ngane-ke neminyaka engu-14 yabulawa-ke yasilahlwa esigangeni-ke eDurban Deep Roodepoort eGoli. Icala-ke lihlehlisele umhla ka-18 kuJuni la kulindelele khona ukuthi efake-ke isicelo sebheyili. Izindaba-ke zokubulawa kwale ngane ziyindaba-ke zashiya noma-ke zashiya-ke abantu abaningi beshaqekile ngendlela-ke abulawa ngesihluku-ke ngakhona. Abantu abaningi baphawuleka nje ey'nkundleni zokuxhumana, abanye-ke bathi-ke sengathi angangayithola-ke ibheyili-ke lo sathana. Abanye nangomunye uthi sengathi-ke engabulela-ke ejele lo mgulukudu. Ufisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho uthini? Ucabangani-ke ngalolu daba? Hlala lapha kwi-comment section.